Afrika Dzonga inhlekani mingisela umngena lona NFM nokuhlekanisa kula ngishela sitichi shurko namutlha I ravumbirhi siku helera ra 27 ra n'hweti ya Mudyaxihi mra 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risumati wa Jimo wa xithangwa wa xingiritano wa xicacana makuna lawa ndandadzi ku tisela nangona ku Afrika wa vulavula kha munghana lona NFM humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga fika le ka awara liya ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu timhaka ti tele mingisela wa munghana lona NFM ti tele swinene kuna timhaka leti mi tshama mi kha mi rila hi tona la aka nongonoko ta ku kumbexani vumbiwa bya Afrika Dzonga byi fanele byi langutiwa hi vuntshwa kuna ntirho lowu nga le ku endleni mhaka ya le hi ta bula na vona sweswinyana ku nga ri khale tlhandla kambirhi hi ta langutanyana ka timhaka ta matshamele ya timhaka ta switirhisiwa miako ku na symposium leyi nge le ku yeni mahlweni le yo hela vile namuntlha hi ndlela leyi va ri sustainable infrastructure development symposium leyi fikako amakumu se hi ta va hi kha hi vulavula na ABC Ernest Rachweni hi yoho mhaka yele sweswi va nga ka ntirho wo woluwa hi ndlela yoyoleyo kasi va statistics South Africa na va humesa tinhlayihlayo leti na to hi nga ta ti landzelelana namuntlha ku la ku ta twa ku va hi khomele yini hi rito ra Risenga Maluleke tanihi statistician general hi ndlela yoyoleyo mhaka nkulu la I timhaka leti ta ya ku mahlweni ta ku van'wana loko va ya ka date a va ha vuyi hi loko hi ta huma njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo Afrika wa vulavula ka munghana lona FM makoma ndlela ndaka leswi 12 minutes ntsena kuphela awara ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ni la ku ta ku vitanela vito la ku vona va nga muchaviseki kumbe xirho xa huvo yo endla milawu Honorable MP Sibande Philia na swi tiva ku yimele yini yimele Patrick so I vito wa mina se hi ta va ka hi bula hi mayelana na timhaka ta ku ku na ku langutiwa ka timhaka ta vumbiwa leswi fambelanaka swi endliwaka hi va the National Assembly xikan'we na National Council of Provinces hi ndlela yeleyo ku va va hetelela va ndla komiti leyiwani ku yisa amahlweni hi nga heti nkarhi amukela Honorable MP Sibande Honorable, good afternoon and welcome to Munghana Lona FM inhlekani. Good afternoon, and also I wanted to greet also your listeners. Thank you very much for giving me this opportunity to be with you. Thank you very much. We really appreciate it as well. I was very happy to realize that at least my name is represented in the National Assembly. No, thank you. Most welcome. From time to time, Honorable Sibande, we are inundated with calls from listeners who will be talking about this issue and that issue pertaining to the Constitution of the Republic. And when I came across this post to say, no, actually the public has a mandate to can voice their concern with regard to the review of the Constitution, I deemed it necessary to invite you to our program so that you can educate us more with regard to their contributions thereof. Maybe let's start from the beginning. How does the process look like and what is expected from the public out there? Thank you very much, Ian. But if you don't mind, will you mind if I can give you the background of the Constitutional Review Committee? Please. I can give you where we are. The background of the Constitution is like this. The Constitutional Review Committee is a joint committee established in terms of the Constitution of the Republic of South Africa by both houses, the National Assembly and the National Council of Provinces, to review the Constitution at least annually. Therefore, what happened for this time, we have advertised. The advertisement was issued on the 25th April this year with the closing date of the 31st. So, as I'm talking to you, it is still open, and the Constitutional Review Committee invites the public to prepare and submit written representation on any revision, underlined, on any revision that needs to be made to any section of the Constitution. This is an opportunity for the public to participate in the process of reviewing the Constitution. It means that your
opinions and proposals will be considered by the Constitutional Review Committee when reviewing the Constitution. And then also the process, it was advertised on the parliamentary social media platforms, namely the X platform or Twitter, and then also in the parliamentary Facebook page and the official website of Parliament. Submission window is for this full month from the 1st till the 31st. Members of the public, everybody, including MPs, committees, organizations, have started with public so that to give them an opportunity, must submit in writing regarding any respect or aspect of the Constitution they believe should be reviewed and amendment. Optionally, oral submissions are allowed. Individuals may express intent in making oral representation to the Constitutional Review Committee. Submissions are to be made to the committee secretary, Advocate Pickwebu. His email is pickwebu@parliament.gov.za. And another thing which we have done, already there was an placement of adverts in the nationally and regionally newspaper. And then also, we gave this opportunity, like this interview which we are doing at the present moment. We have already conducted some of them already, like Mhlobolone and Metro FM, Mitsuding and the city, and also Thobela. And I was speaking to Thobela today, and it's yourself now. And what else? What happens with the submissions? Yeah? I think that is one also very much important. That the Constitutional Review Committee will identify and categorize the constitutional matters that intends to review from the submissions received in response of the invitation. The committee can also call members of the public to come before the committee to substantiate their written submission orally. The committee can also seek legal opinion regarding certain submissions that it deems necessary for the legal advice. Upon finalization of the processing the submissions, the committee will report the matter to the House of the Parliament on the desirability to amend the sections of the Constitution. The House will then refer the matter to the relevant committee for further processing. As what's speaking now with you, already in history we are told, it is for the first time we have received submissions which are more than 200, which had never happened before. Yes, it must be noted that it is an achievement in terms of the submissions. Because since the committee was established, this response, we never received such a response. But as I'm talking to you now, we are requesting and we are appealing from the community through your voice of Umngani Lonene that please, with people, you can continue to submit. It is still open. Thank you. Now, since it's an annual process, is this the first year that this is done, or since you are saying you have even broken your own record by your own standards in terms of the number of submissions that have been brought forward, do you have like something that you can say, like in the last year the review took place and this is what changed in the Constitution, such like so that those people who are still envisaging to send proposals and or issues that need to be reviewed can still do so with that eagerness after they shall have heard that, oh, there are achievements that happened before? I think your question is very much correct. Yes, of course, we have received the legacy report which indicated that there are still outstanding issues which are waiting for us for deliberation
and desirability. And we are still busy. We are going to continue with that process. But that is a separate process because we gave an opportunity to this one. That good people, may you please seize this opportunity to come and submit. That's what we are appealing to. Yes, yes. And what necessitated this process, Honorable MP, as we conclude? Why was Parliament seized in having a committee like this, seized in having a review panel? What necessitated this process? No, let me explain. If you recall, if you listen carefully from my own introduction, when I was giving the background, that yes, this committee, it was established in terms of the Constitution of the Republic of South Africa in Section 45(1)(c). Is there in the Constitution. Then also in the joint rules, there is a document of Parliament, you call it the joint rules, the 7th, if you can check on the 7th edition, Section 136(2). It's also there. That is the process of Parliament in terms of the line functioning of Parliament. That Parliament, you know, in our democracy in South Africa is like this. We are doing an introspection whereby we ought to time and again review ourselves. Where are we still with the people? We are not the government of people for the people. So we are giving people opportunity to come and give us their views. Yeah. So amendment can come in with proposals. Can I now come and say, hey, you know, with regard to the Criminal Procedure Act, for example, let's bring in death sentence, something like that? I think now it can sound as a joke, but what is happening? My advice, it is very much advisable that if people are submitting for the Constitution, that they must indicate that here, good people, we do have the Constitution. Yeah. That in section like this and this, in paragraph like this, we propose an amendment of this and this and this. Yeah. That's what we are proposing. That people they do have rights to come and bring their submissions, but also to comment on what you were saying now. You see, that's why the process of it is that when we collect all the submissions, they are going to be categorized into 3. One category, it can be, you know, like our people sometimes they become very emotional, of which those are practical things which are happening on the ground. That's what we know. That the stories like this and this and this and this, that thing specific even to you now, it goes straight to the municipality. And then in category 2, there are things which will need that to be processed and also to be taken to, for example, to NPA or for the chapter, what is it? Chapter 9. You see, we must refer them to, for example, NPA. Let me put it NPA. There are things which need to go to NPA. There are things which need whatever category. And then the last one, these are things which are supposed to come to us directly, and then so that they can be checked whether today they review. And then also that thing of death penalty and what. I wanted to request our people that they must also be careful that in South Africa we are having a Bill of Rights. Yes. When we are dealing with our sins, we must also try and make sure that some of the things are very close to the Bill of Rights. Because some of those laws are laws which were made by us, because there's nothing from the sky, from whatever. All the things, even the Constitution itself, the things which were recommended by the people. Can we amend Bill of Rights though? Can't we? At the moment, it's very difficult to say it for me. That's why I'm saying specific. Look, anything which is in the Constitution, any section which you feel that it must be amended, submit, no problem. We'll see on that as it comes.
Honorable MP, let's talk to dates now. You said the public has until for the whole month. Does it mean it extends until the 31st of May? No, I never said that. Let me explain something. Yeah. It's May, yes, it's May. From the 1st of May to the 31st of May. Yeah. And to us, because the process is still very much open now, it's very difficult to say what is going to happen in terms of extending what. Yeah. Because remember, it must come to the committee so that we have deliberations and review and assess that what's supposed to be done in order to take the process forward. Okay. But at this moment, I'm requesting and I'm appealing to the people to submit as much as they can. And also, in Mganlonene, what am I requesting? I know that we do have places which are still under the traditional leadership and other people. Yeah. We also encourage them in those areas so that they can spread this gospel. But we request that they must submit their, views, proposals, in terms of where they are not satisfied. I see. All right. Yeah. So you said they can use that email ya phihwebu at parliament.gov.za. Correct. All right. Honorable Vito, thank you very much for your time, Honorable Sivande. We really appreciate it. We'll preach the gospel so that in an event that there are people who are interested in bringing up proposals, they should do so before the end of the month, so that it can be taken to your committee and you deliberate, and maybe we might see another change in our constitution for the better. Otherwise, thank you very much for your time. Aye. Ikomo tatana Sivande vala va ibula na bona mingisero mngana lona na FM kusuka ka hobe endla milawu ayi vulavula hi timhaka ta ku na nkarhi lowu mi nga nyikiwa tanihi vaaki n'we ya mi rila ngopfu hi timhaka ta vumbiwa ku hayi onge vumbiwa bya hina byi yime hi ndlela leyi, vumbiwa bya hina byi yime hi ndlela liya, hi yo mhaka hi ri ka xiphiqo lexi, hi yo mhaka ku ha ku tsandza leswiya. Se va nge ri hi lowu nkarhi tisani swibumabumelo swa n'we hi ndlela leyo. Mi nga endla tani mi ya ka website ya lava va tisaka swibumabumelo a ni kombela ku ni nga tekeli vanhu hansi ku swi nga khunguvanyisa van'wana, kambe ni va na ku pfumela ku lava tisaka swibumabumelo va nga ta lava ku tsala va rhumela swibumabumelo va swi kota ku tsala no hlaya ma hi vomhaka ko hayi xinghezi kumbe yini hi ririmi rin'wana na rin'wana ra ximfumo mi nga tsala, kambe mi rhumela hi ku tirhisa email. Se mi nga ya ka website ya parliament mi ta swi kuma, mi kota ku kuma vuxokoxoko bya ku mi swi rhumela kwihi ku ya hi nkarhi lowu hi nga na wona sweswi swi tikomba ku swi pfala kwalaya ka siku ra 21 hi ndlela yaleyo. Se i mhaka leyi ni nga ta tsakela ku hi bula hi yona nayo yeleyo ya ku hi ku vona ka n'we mi vona ongeti tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ku vumbiwa bya hina loko ho tshika hi lave ku byi cinca hi nga byi cinca kwihi, nako i ncini lexi lavaka ku u vona swi ri na nkoka ku va hi hetelela hi cinca vumbiwa hi ndlela yaleyo. Tlhandlakambirhi yin'wana ni nga ta tsakela ku vulavula hi yona, ku ve na mahungu la ya ku na wansati a ni lata ku ntombi ne i va nga se hundza ka malembe ya 25, ntombi leyi a nga kumeka a hundze emisaveni hi sonta endzhaku loko a fambe na murhandziwa wa yena, a fambe na munhu loyi a va ya ka date, hambi murhandziwa wa yena hambi yini Both John loyi a nge le ku laviweni, a famba hi movha ya Polo leyi nga na registration ya Baki ane. Se i xivutiso lexi na xo a hi ta tsakela ku hi vulavulanyana katsongo hi xoho ku hi endla yini ku vasesi wa hina va tama va ha hlayisekile, va nga tlhakisiwi, ku nga hetelele ku va nkateko kumbe khombo nkateko ku sesi loyi u kote ku tsala kumbe ku byela munghana wa yena ku hayi ni ti humesini na John. A swi kahleke ku vanhu va tivisana hi mpela ku hayi khalanga loko mi ze mi ni twa sweswi na khalanga la, hambi khalanga ka ku hey u nga byeli vanhu swi nga ta swi tiveka hi ku hetelela ku va na xiphiqo xa muxaka lowu. A ni ta tsakela ku na yaleyo hi bula hi yona hi ndlela yaleyo. Ya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta yimise ku yini, ivi kusuka kwalano hi dzika hi toho timhaka to toleto ni vulavulaka hi toho hi ndlela yaleyo ka 0860 002543, kambe sweswi ni pfumeleli hi kandziya na
Edzani, Nkowankowa, Giyani Lekapani. Uyikukahle eka 92.6 FM. Munganalo FM, Makombandlela. Sweswo Mngana Lonene FM kasi yin'wana mhaka leyi ni lava ku mi hoxa xandla ka yona hi leyi ya miako na switirhisiwa. Mi ta tsundzuka ku na symposium leyi nge le ku yeni mahlweni leyi a Western Cape yo hela namuntlha. MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa Limpopo va kwele se ta va ka bula na vona hala ka hafu ku bula wara ya n'we hi twa ku ta cinca yini ngopfungopfu loko ka langutaka ku na miako na switirhisiwa leswi swi ngo hlakala hi swi langutini. Loko mo languta ka tindhawu ta ka n'we mi vona yini tolani ri ka Milamula ane na vilela ku ni tshama na muhumelerisi la anga tshama a vula leswi ni nga swi vona ka Milamula. Yena i jikajikela kwele kambe anga tshama ni byela leswi ni nga swi vona ka Milamula. Swilo swi hundukile khala a hi rila hi mapatu yo hlanganisa miganga sweswi hi rila hi mapatu ya le tindeni ka switandi. A ni swi tivi mukhanselara wa ka Milamula i mani ni laveleni vona ni va vutisa ku loko vaaki va kha va hluphekisa leswi va nge le ku hluphekiseni so va xota yini ka masipala wa vona. Va xota loko ri va xota swo karhi va ta hi byela kwala hi kota ku swi tiva ku endleka yini. Hi mhaka ya ku patu loko mi suka ka Gumbani mi khupuka hi n'wina lava ya mi ya ka Milamula hi ro ri fambekako mara loko mo jika mi nghena switarateni mi nge fambi ivi mi famba mi ze mi ya fika le hey ya ku na kun'wana dindi tin'wana dikulu tindhana mbili ka mani kwala ka four-way stop ya ka mapatu ya fika ku ya hinga kana ko i jika la police station ma ku vona la groundini ya loko i jika ya le police station ra famba patu leriya hi leriya hi ro ri famba ku ri ze ri ya ka Xigamana ri ya humelela ka Mphambo ri famba kahle ngopfu kambe a switandini swa tika ku va ku famba ko ku na kun'wana ku na nkosi kwalaha nyana kwalaha ka Milamula la la ka xitarata xo ya le ka vakokwani Hlongwane anti va ta fambisa ku yini loko va nga khuleliwi la. Se i xivutiso lexi ni vutisaka mukhanselara i mani wa le ka Milamula ni ta kota ku tiva ku xiphiqo i yini lexi ndlaku ku switarata leswiya swi nga fambeki kambe sweswo a hi vulavula hi swona ni lave ku se mi nghena laha mi sungula vona hala ka hina switarata a hi kona kwalano a no hindza xiyenge lexiya a hi vulavuleni hi miako hi ku angarhela ivi hi vulavula hi timhaka leti hi vulavulaka hi toho ta vasesi va hina va nge le ku lahlekeliweni hi vutomi hikokwalaho ka rirhandzu kumbexani mani ta tirhisa rito rero ra rirhandzu hi ku hi va hi nga swi tivi ku va ku ri yini. Loko mi ya ka date kama n'wana ma ya ka date hi xintima swi kona vhele ku ni nga huma na ntombi ni ku hoya ku dyeni hi vanghana swi kona kumbe loko a ze hi ku ya ka swakudya swa nanhlekani kumbe yini i munhu wa mina a ni tivi no vutisa ni mini muchangani kumbe ni Mutsonga kumbe ni Muntima sa hi mutweni ni mingisero mina 0860002543 na timhaka leta vumbiwa i swiphemu swihi swa vumbiwa leswi n'we mi nge hayi impela leswi a swi fanele swi cinciwa nako mi ta endla yini ku vona ku mi hoxa xandla ka ntirho lowu va vulavulaka hi wona 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 u nga tirhisa na X era Africa Munghana Africa ya C hi kota ku twa ku tlhelo ra wena mhaka leri u nga ri khoma ku nga va ku ri na ri teka riqingho rero andaka leswi U kayelele eka Afrika wa vulavula. Ku va vanhu va nghena timhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulori lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle. Munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumbela nakulori loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaka. Nakulori loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
hele ka mgana lona FM komandela ku tumingiselo mina ku ngwangulo wena u ri yini endlela yale eAfrika wa vulavula a khensa swinene ku mi hilombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri ko swi na mhaka ku mi yingisela mi ri kwihi loko mi hilombe ndleve a khensa swinene a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani. Hello baba. Aye papa. Mpfukeni John Ngobeni la ka Mandlakazi. Mfundhisi John Ngobeni va ni tiva hi ra mugongondza swi ri papaneri. Vasesi wa hina neri. Hello papa ni le ka muganga lonene neri. Ni mi yingiserile papa. A ni swi tivi ku i xiphiqo i yini papa mi mfundhisi. Mfundhisi John Ngobeni. Wa le kerekeni yihi? I vito ra mina. Ya na switwi. Yana ni mahlweni. Vasesi wa hina n'we a va twi. Loko ku vasesi wa hina va twi n'we a nge tlhakisiwi munhu njhenjhenjhe hi munhu wa kusuka a ta hi ku famba petikalanganisi. A nga ri na xikongomelo xo karhi. Loko a za n'wi teka swikoho leswi bava loyi a nga onhele ka swiwoho hi sesi waloye ku why nkarhi hinkwawo lava nga le phambeni i vaxisati. Hayi hina va xinuna inkomu petikalanganisi. Ay kumeni van'wana hey ya 0860002543 minkarhi yo tala loko ndleka swilo ngopfungopfu ka moya ni na ti vutisa ku ma swi hleketa ku mina maxaka mina vaboti mina vana mina vavasati na phela mina loko ni vulavula na swi hleketa ku ku na vanhu lava ma swi twisisanyana ku va ni teka ku hi tlhelo ro karhi se na loko no teka xiboho xa ku ni nghena moyeni ni vulavula ni fanele va ni swi hleketisi swi swa muxaka wolowo. A ni tivi kumbexani ma ni amukela loyi nhlekani. Sorry baba yi pfukile hikovo. I ta ku yini futhi a hi tirheni mi ri yin'we. Ku va a ni nkarhi wona hi swi tekeli nhlokweni nkarhi wun'wana a swo tsakisa hi ku nghena ka swilo leswi nga swi twisise ku ya kwihi. I ntiyiso. Nghena ka leswi nga ta fika hi pfunana hi kota ku kakana. A ri ndzi ku internet leyo. Inkombo. Ni kombela ku teka leyi ya vosesi ne. Ya. Hi le ku hanyeni ka tiko leri nga ku cinceni hi thekinoloji kumbe ri nga digital. Ene na sweswiya swa marhambu na swona swi va swi kha swi cinca digital wise hi ndlela ya ku ti-date to tala ti humelela aka swilo swa digital. Xihoxo hi lexiya xa kuma ku se ku onheke ngopfu in a sense ya ku vanhu nkarhi wun'wana a hi endli research. Mali ku research hi ndlela ya so ni nga nghena on date sweswiwa ni nghena online ku na vo online dating swi endliwaka. Ivi mi kuma ku ni ta engage na munhu wo karhi mara mi kuma ku munhu loya for the fact ya ku a nga swi tivi ku ni njhani a nga ndli vulavisisi bya ku twisisa ku loyi i munhu wo hanya loyi a nga safe loyi ni nga kumeka ku ni ri kahle ni ri safe loko ni na yena na hi minkarhi yo tani ni nga nyika xikombiso hi ti-profile ta Facebook to tala ta tona a ti viti ri na ntiyiso. I ntiyiso ngopfu sweswo ku to tala ta tona a ti viti ri na ntiyiso kambe navo va ti-Facebook na yinini ve le ku ringeteni ku loko munhu a pfula account va verify se to verify wa ta kombisiwa ti na swikombiso swa ku leyi verified hayi leyiwani n'wanuna a nga tiviwi. Mara kulukumba hi lexi vutheta a hi technology ya henhla mara mi kuma ku vanhu vo tala because of excitement a hi na nkarhi wa swona leswi swo la ku verify mantisisa na ku cheka emhaka ku you know what xiyimo xi le ka hi ndlela yin'wana ya ku okay ni lava munhu ni le ku lavane na munhu as an agent ni vona picture ni vona se swilo sasekile ni hatla ni wela hi xipidi kumbe mi ni ri n'wansati ni nga the very same as well ni languta n'wanuna ivi ni wela hi xipidi mara ni nga langutisi ku ri you know what loko a hi nge for example va ku munhu i fambe hi date i date leyi nga ka public question i date leyi ni nga ta fika ni kumeka ku loko humelela swin'wana ta kumeka ni kha ni vona ka public you know such things as like that swi le ku ndlekeni buteri hambi ku nga ri vasesi ntsena ku na mabindzu lama ma advertise-waku ka varimi ka ti-social media mabindzu lama ma dlayisa vanhu vo tala ngopfu munhu a vula ku ni xavisa xo karhi mara mi kuma ku because of ni la mali a ni ya hlangana na munhu ka a public area ni ya hlangana yena ka ndhawu yo ka yi nga ri safe
Kasi mina a ni ta ku ri leswi xi nga endlaku xi nga hi pfunaka i ku a hi verifyeni. And again loko wo hlangana na munhu aka social media i ncini lexi ku endlaku i fanele i tshemba hi masiku mambirhi kumbe manharhu na. Why nga ti nyiki nyana nkarhinyana wo tshama kumbexana n'hweti kumbexana wa ha lavisisa ku himpelampela ntshami loyi wa exista na hi yena munhu loyi a hanyaka hi swin'wana swi hi dlayisaka. Na loko ku ri ku munhu a nga lavi ku ndla swo biha mara a nga swi hleketa swo biha because of ivi swi vonile ku wena u va u lahlile manitwisisa i swin'wana swi hi dlayisaka ku teka. So loko o ho ringeta ku hindla vulavisisi hi rhanga hi cheka ku ri you know what laha ni safe kumbe a ni safe. Loko ku ri ku munhu loyi wa ni data u ni data ka ndhawu leyi nga ka public hi le mall kusuka a mall hi ya kwini loko u ni byela hi mhaka ta nkarhi wun'wana hi buka ndhawu i guest house i hotel whichever you can call it ni ya a ndhawu leyi ni nga safe na manitwisisa va sweswi wena a va pfukinyana va languta swo fana na sweswo hi nga tsakisi hi ku you know what vavanuna sweswi yes va vatsongo va kala whatever the case it can lava vukati ni lava date ni lava yini mara rhanga i langutisa ku safety ya wena yi va yi ri ka xiyimo xin'we. mata loku nga vulavula kutani na swi tisa technology yi olovise vutomi na hinkwaswo leswiya lava nga hanya khale veri a va yima a swiphayipanini va yimela vasesi va gangisa kona na swin'wana na swin'wana sweswiwani technology yi olovile munhu wa tshama na un'wana kwala va kha va tibulela a kha gangisa un'wana nga le kule na yena kambe a swi koteki ku swi papalata swilo leswiwani ni mi twini mi vulavurini kambe a swi koteki ku swi papalata hi ti tirhela hi nhonga leyi nga kwa kusuhi. Technology yi yisa ka direction yin'wana as ni vurini ku a swi olovi ku hi swi baleka. Lexi mi fanele mi swi twisa hi lexi ku lava yingiseri i ku ri nkarhi wun'wani hi va hi kha hi languta ku okay technology yi nga ni olovisela mara mi kuma ku ri lexi xi endlaku ku hi va hi tikuma hi ri ka situation i too much excitement na ku va ku twisisa ku for no ni nyika xikombiso ni vona profile ya munhu wo karhi ni nga n'wi vona wa xinuna ni munhu wa xisati ni languta leswi va nga swi posta laha vusweti nkarhi wun'wana byi hi phusha ka ti-direction tin'wana ti endlaku i nga tirhisi na byongo manitwisisa hi mhaka ya yini ni ta va ni langute ku ni vona bootpat laha u postile timovha tin'wana ta matimba ni va ni ni languta ku swi lava ku na ximalani xi kona ni nga dyela laha se ku dyela bootpat manitwisisa i vuswetinyana byin'wana a ni swi tivi ni va swi classifya ku swi wela kwini mara swi hi endla ku hi va hi stranded ngopfu evuton'wini leswiya swa ku loko no kuma this opportunity maybe ni nga cinca xiyimo xa mina as an individual hi laha va sesi wa hina va kanganyiseka kona ni nga bo ni vuyela nyana ndhaku nyana switsongo vanhu vo tala lava va humaka ehandle mo ni nga mention ku swi nga sound nga no va xenophobic va hi minkarhi leyi nga hundza vo ma 3-4 years va kumeke va cate ngopfu na va sesi wa hina ku ri hi mhaka ya ku va ta kota ku kuma citizenship mara ma nghenele makoni loko mo va cheka a va nghena in a sense of va ta va sapota va ta ndla yini and all those things ene va werile khale va sesi wa hina van'wani va vona va lahlekele hi vutomi van'wani va cati na vanhu ro nkarhi wun'wana a nga ha swi tina ya n'wi divorce a n'wi kuma kwini and all those things se hi vuyela kwala again back to the same solution ku mara in a sense of technology now mara technology leyi nga kona hi hi endlaku hi nga rizini hi hatla hi jambela ka swilo leswi nga ta fika swi hi kanganyisa ku baleka swona bootpats i ku xesikuya xivutiso xa n'wina ku ni yimela swona mina ni ta n'wi yimela njhani bootpat vavanuna va khana vukali bya hina vavanuna va kahle swi endla ku va sesi wa hina va va ka that excitement leya yo loko no kuma loyi va va papalate vudyelo byo ka byi nga ri ku na surety ka byona maniyesi ku dyela swi kahle mara a hi papalateni swilo leswi nga ta swi vona kumbe ndzi swi ta ka swi ndleka enghozini I can't. So mingisero mngana lona FM 0860002543 ntshama ni yingisela nsimu rin'wana ra International Pentecostal Church Choir IPCC ri ku mihleng ya vufelo mara tiva risimu leriya va ri komba ku ungeti hi ta kala ni vula hina va xinuna hi ta kala leri ra ku vavasati va nkombo va ta ya va a ni tivi kumbe ni swi tshika swa bibele ni mani amukela loyi nhlekani i maamukela ka Munghana Lonene FM nhlekani ipfukile ka ton'we bootpat ipfukile bota cancer loko mi bela riqingho mi rini n'wina mina ndzi ri va mhani kumbe va sesi wa hina leswi va lahlaka ku ve ni va lahleka a hi xa ku tika ngopfu i ku ve ni na mindyangwini a hi hlayisekanga and then va sesi va hina va chava ku ve ni
valela ku ve loko ona woman ndiyakwini na mani i fila ngako va tonguba ku xikhale a xi heli namuntlha leswi ni swi vonaka na vona na va ma 2000 wa kota ku baleka ku ya ka munghana kasi ya ka boyfriend u ya twa hi loko se ku humelele swa ku biha kasi kun'wana loko ku fike nkarhi wa ku a endla swi a fanele swi endla age ya yena n'wi nyike freedom a ta kota ku ve ni a tshunxeka a ta lela la kaya ku ve ni ni famba na mani a va nga ta lahleka va sweswi wa hina va chava loko va ve na mpundzu kumbe va vuya hi minkarhi va ta ku xanisekeni inkomu kambe ya va se sina yi twa mi yi hlamusele kahle ya vona lava ke va swa boha miri yini hi vona lava ku va ku ndleka yini hi n'wanuna wa muxaka lowo wa ku teka ntombi ya ku ya ka date andaka awara na 30 wa timinete se sesiluya yi lovile kusuka ku va na mhaka ya ku va tshembisane xo karhi kumbe va tivana va tivelana swo hombolomo swo biha a nga kona munhu loyi a nga ta vitana munhu a n'wi vitanela ku n'wi dlaya a nga tivi ku n'wi dlayela yini a va koho mi twa case yin'wana yi nga ndliwa yi nga gweva la zanini la sweswi a khale ngopfu se munhu a kha a teka vanhu a kha a ta na vona va tshembisa mintirho loko a fika a va pfinya sweswo swo taniya hi leswi ni vulaka swona khale nga ku na leswi va tivanaka hi swona ende loko va tivana so munhu wa swi vona ku loko o lava ku va tshiketa ku veni se a endla leswi a swi lava a nga tikuma a ri jele i fanele a endla mhaka ya ku fana na yaleyo ku i pfala manyala kasi vutshala a byi fi bya landzeleriwa nemetelo papa ina inkomo 0860002543 a hi kumeni n'wana mingiseri hello nhlekani bot minjhani pfukile boti minjhani n'we ni kombela ku va xitala vito ni ta teka leya vosesi inkomo bote botpete mina lexi a ni ta xi kombela kumbe ni xi kombisa ka especially ka timhaka ta vosesi va rhandza mali ku tlula mpimo ene hi ndlela leyi va rhandzaka mali hi yona swi va nghenisa enghozini na sweswi hi nga na swo swa tifoni swi tlhela swi va nghenisa nghozini mara va kota ku data vavanuna vambirhi kumbe vanharhu hi ku tibyela ku vengeni kumi ene va kha va rivala ku na mhaka leyi nga kona minkarhi yo ta vanhu vo tala va tlhariheni thekinoloji sweswi va swi kota ku heka tifoni ta vanhu a kuma any information leyi wena na conservation leyi u yi endlaka na munhu un'wanyana hala tlhelo kha u n'wi byela ku wa n'wi rhandza u ri ku n'wi phutiseni vavanuna vo tala va dyiwa ivi va gina va twa ku vava mara loko va languta ku va nga yi solvisa ku yini problem a teka ku loko o ku dlaya a nga va a solve because na vavanuna va kona lava lava ku rhandziwa mara loko a gina a find out ku u tlanga rirhandzu leri yena a nga na rona u ku endlela everything hambi a zama ku lava ku tikhoma wa twa mbilu ya yena a nga ha swi koti ene vavasesi loko a va swi kota ku loko a rhandzi munhu wun'we ntsena until ku ri ku swi nga swi fika la swi nga ta hela rirhandzu ri hela a nga mixeli botpete ku namuntlha na Chauke loko na Ngoveni vanhu na mani mhaka ku byela ku ni lava ku hlengeleta finance ni kha ni endla leswi ni lavaka swona vuton'wini bya mina kambe a ni swa ndleka van'wani verini va swi kota ku va na Ngoveni hi mhaka ya ku Mathebula o va nyika mali mara nga va rhandzi se swantswa va tikumela Ngoveni loyi a va rhandzaka loko ku ri ku loyi un'wana a va n'wi rhandzi botpete a va humi ka swona a nga na mawayawaya Ngoveni a va tshiki Ngoveni loko ri ku va lava mali va n'wi byela ku Ngoveni mi nge swi koti ku ya na wena mahlweni swa vava botpete hi ku ku na vutomi byin'wana nga ta mi kombisa ku vanhu vo tala ku va ha ri hamintirhi botpete xitsongo lexi a xi kumaka a ti byela ku ni endlela munhu loyi ni n'wi rhandzaka mara munhu loyi u ngo wa n'wi rhandza a nga ri ku ku rhandzeni a ri ku ku phutiseni swa vava hi ku sete yin'wana na yin'wanyana leyi u va ku kha u yi endla u va kha u yi hlayelela ku namuntlha ni ya nyika mhani wa le ndlwini kumbe munhu wa mina xo karhi mara yena a nge le ka wena kama n'wana loko u n'wi lava a wu n'wi kumi u humini a yo kolomo se vavasati a va zami ku va miri yena a nga ta yini a nga le ka wena u le ku kaya ka yeni u le ku kaya ka yena u hluphekela ku munhu loyi na ku n'wi endlela ku ni n'wi hlayisa so vavasati botpete a va tikhomi loko wo swi ta ku ni na botpete tshama na botpete swi helela kwalano loko swi va botpete swi ku tsandza u ta huma ka botpete u languta hlungwana ma yi vona na metwele bote a va tikhomi vavasati a swi tisa ku va lava rirhandzu mara a va tihlayisi kun'wana botpete na metwele bote so na khensa botpete a khensa
so mingisero mngana lona FM nangana ka Africa wa vulavula eka kwa shela wona tik suka studio 1 a studio 2A hele polukwane kutisela nangana ko wolo aya amkeleni un'wana mingisero nangana kutsundusha ku tindlela hinkwato ti kongoma ambombela ku nga ri mbombela kambe ampumalanga nta ku byela ku swindisa ku yini kambe imantekalo mingisero nhlekani mi amkeleni ka mngana lona aye butpet minjani buta mina ipfukele minjani n'we pfukeni butpet a cancer ya mara timhaka ti tshamisekanga tikweni loko se swi ri so ka lavo sesi ka ku dlayiwa ka vosesi ya ni vula ku ri a ni zama ku tlhelela ndzhaku nyana ni langusa ti-case to fana leti ku na yin'wana yi nga va kona forte a dlayiwa tsemeleliwa cheliwa bekeni ku na leya la kaya yi nga va kona dokodela leri nga vavisiwa hi murhandziwa wa rona so ti va ti kha ti ya mahlweni but ka leswi hinkwaswo mina ni langusa ingaku NPA loko yo zama ku va yi swi teka serious loko kha ku riliwa hi timhaka to fana na sweswi leswaku loko hi fika ka ti-case ta so ku tiyisiwa xana ni va tiva kha va vulavula tolo bujabu but a ku le ku endlekeni ka nchumu omotosi wa ku famba i ti-case to fana bote ta hambanangi loko ti tshama kahle hi langusa ya kuma ku na mongo wo yelana ku na leswi ni nga ta n'wi tshembisa swona loko ni fika ni n'wi sindzisa loko ni swi vona ku se ni sindzisile ni fanekele ni dlaya na vuthaka ni dlaya na munhu and nakona loko ri ku rhandzana na munhu a hi ku n'wi nyiketa timali a hi ku va u zama ku ri xava rirhandzu leri loko ri nga ha ri kona pfumela a ti fambela n'wana wa vana u ta hlangana na van'wana mahlweni na wena u ta hlangana na van'wana mahlweni ku ri hi va na tiko leri mundzuku ka siku leri nga ta va hlayisekile ni vula ku mutswari sweswi u fanele a lunghisa nkosi u rhume n'wana exikolweni a vet mara se u fanele a prepare nkosi a ya tshamisekanga mhaka leyi tikweni kambe ni byeleni NPA loko a wu fanele ku ndlana ni swin'wana nchumu a yi fanele yi ndla yini no sweswiwani NPA ni hlamela bato hi mantiva ni layeni la ofisini ya sisi va nghenina ni tshama ndwa conviction ya serious yi nga va kona a no lata poyini a ni loko ni khomiwini sweswiwani ku hi le given makhwele u khomiwini and swa pruviwa ku ri u dlaye munhu kumbe u pfinye munhu ku fana ti-case to fana ta va swi va ra omotosi va heta va ku case ya kona loko smoke down na ti fambela ma swi vona swa vava leswi tatanipet ni vula ku na loko ri ku prosecution team ya hina a yi nga zangi tiyisa xanta swo yini laya mara ku hi ku fike vanhu vo ringana vanharhu va kha va ri la hi nandzu wo fana a ku fanele ku endleki swin'wana hayi ku mona heta khandziya pfula machini wa ku tlheleli kaya leswi a swi endla ku na hina van'wana hi nga tshama ku hamusula tikweni ta tirheka a ni mutini wa n'wina butpet loko ri ku ku na mihandzu un'we a fika yiva kuma ku a mi ndli nchumu ku ta va vumbirhi sweswo gina se ku va ku tlangiwa hi swona swilo leswiya ni vula ku ti-case ta vahisa lava nga dlaya vavasati ti tele ngopfu tikweni so swi endla ku swi tlhelezela swi va simple se i trend hi ku hava loyi swi tikomba nga ku nawu n'wi tikisela xandla swi vonaka ka lavan'wana ku ri vafeti hi nga huhi leswa so leswaku ku hava xi lexi xi ni chavisaka deterrent yaleyo ku ya ku munhu a teka xiboho xa ku la nga ngheni la loko o nghena la nge humi ku hava kahle but ni vula ku ri phela mi ya kuma ku mi yisela connect ka free wifi kun'wana kwalomu makonekti kona u busy loko chateni na n'wana wa vanhu la nge le res a n'wi humesa res a ta n'wi teka a n'wi yisa la nga n'wi yisa kona a hi xona ku yinile datini kwalani hikuva va yisiwa kwale mpini yaleyo hambi wona nghena movheni n'wana wa wena komba xibamu ma fika tekeriwa leswi a nga tekeriwa swona a heta se u vuyisiwa se u rholowu na hi metse a fika cukumetiwa ku fana u kha ku cukumetiwa bekele ya mpimo liya ma swi vona ku swi vula yini sweswo botpet mi le kaya n'wina mi nge mi rhumeli n'wana exikolweni and hi nge blame vaxisati botpet a hi va ni realistic hi nge blame vaxisati i munhu na yena i na ti-feelings wa swi rhandza ku rhandziwa na yena wa swi rhandza na yena ku va munhu wa munhu un'wana and hi loyi mi yisa kwalomu a nga n'wi sukela kona a n'wi landzelela u boheka ku se a n'wi nyika ndleva munhu i twa ku lata kwini phela loko ya ka date a ve ri se a rhandzana va la tatiwa ku ri in face to face leswi wa swi vulavula le ka WhatsApp kumbe ka Facebook wa swi kota ku tlhela u swi khandlekela na wena mi tlhela ni ku vona ku hi wena na hi ku ka WhatsApp u sasekile u kahle mara loko se hi hlangana ku mpfuno wa manguva ene swi nga endlaka a tsakini phela ka le ka WhatsApp mara loko se hi fika hi hlangana na swi vona hayi no a hi swona leswi mani laha swona leswiya swa ka WhatsApp u nga ku hi swona na leswa ka Facebook a ku nga ri swona so hi nge blame vaxisati ka ti-case leti endliwaka hi vanhu lava nga tshama hansi va swi pulana phela a swo pulaniwa swilo leswiwani ngopfungopfu kwala ka ku i teka registration ya Toyota Hilux i yi vekela ka polo i xi xo sungula xi red flag yo vhi ku komba ku hi mpelampela leswi a swi lo kunguhatiwa swi pulaniwa hi ndlela yaleyo ene mi vula ku ri se hi hlaya milandzu yimbirhi phela ku ri xo sungula u ya yiva movha nge he vuli ku na ku Hilux a yi ri ya yena swi ri na yo yiva
na leyi n'wana leyi a fambaka hi yona yona yi nga yo yiviwa ku xapaxapiwa swilo muzwe mi swi vona ku xigevanga xi nga na milandzu yo tala so question i ku vangani va nga va ti-victim ta swilo leswi ngopfungopfu loko mi languta ku i ntirho lowu nga humelela ehansi ka tiawara timbirhi ene man'witwa ku sisi a vupfini nghondweni ku ri ka tichomi ta yena loko no famba ku hela awara ndlana ni swin'wana a nga xi tshembi xikanyani lexi a yaka xona se lava nga famba va nga lelani me le kaya vona phela a hi swi tivi ku va heleli kwini mo tshama kama ku na ti-missing persons no ene hi loyi la nga va na vutlhari byo okay at least loko no famba na munhu loyi loko yala nkarhi wo karhi zamani swo zama va tichomi ta mina ku at least va kuma muzimba wa mina kaya va ta kota ku laha van'wana a va kumiwanga a va vangi na la tirhela mara swilo leswi endla hi vanhu lava hanyaka na vola ka community and the worst part ku van'wana vona ma swi tiva michomi ya mina botpet and ma swi tiva ku mahanyelo ma mina ma njhani mara a mi le ku vuleni ka mi byeli tiko ya leswaku ma tiva mini be la leswaku na swi twa se swa ku swilo leswi swi na ntshikelelo wa muxaka muni aka vutomi bya munhu loko a kha hlangana na swiyimo swa muxaka lowu va ku byela a kaya ku hey n'wana wa wena i hlangana na xiyimo lexi ma twisisi ku ve n'wana a ringeta ku ndla vutomi a landzelela mikondo ya ku na yena a ta kota ku kumbexani ta va na muti wa yena na yena i ta va na vumundzuku byihi na yena i ta yisa mahlweni timhaka ta tswalana ni miandla ma yi vo mhaka ma swi vona phela ku hava ku ri va ku munhu i muchudeni exikolweni u ta fika mundzuku na sonto u hlaya tibuku ntsena wa huma bela hi moyanyana wa xewetiwa na yena na mi twele bote hi swona nkesini inkombo ta mina veri a va swi voni ku murhangeri wa NPA kahle kahle ve le ku endleni ka yini loko swi ta ka timhaka ta vuchuchisi ku kahle kahle vanhu lava va nge le ku ngopfungopfu loko va kha va tshana sweswi nga humelela ka mfundhisi Omotoso un'wana a nge lava va nge va hetelaka va ku sivara hi ndlela yaleyo sa ni tivi ku we u ri yini ka mhaka yaleyo kumbexana ta yi twisisa ni ri tindlela hinkwato ti kongoma laha ni mani ku tsundzuxa leswi ivi yaka mahungu ya misava na mani nkosi na Chauke rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani botpet mativa lexi humelelaka ka hina vanhwanyani lexi endlaku ta ku hi lahleka hi lava ngopfu swilo a ni ali vana va mhani ku rhandziwa swa kala rhandzu ra kala a hi hambaneni leswa swa ku hi famba hi landza munhu wo ka hi nga n'wi tivi mativa hina vanhwanyani hi na xivindzi xin'wana xikulukumba munhu i tlhe a rhanga a vutisa wena a ku i mbale mpahla njhani hi ku hi lava ngo ku rhandziwa hina hi tlhe hi rhanga hi hlamusela ku ni mbale yini na yini i ta ni kuma ni yimela hi swona swi endlaku ta ku hi lahlekeriwa hi vutomi mhakeni ya ku hi rhandza ngo vanhu va ka social media a hi hambaneni no rhandza na vanhu vo ka hi nga va tivi munhu wo ka hi nga si tshama i n'wi vona na siku na rin'we mara la ku hlangana na ndhawini ya le kule hi yo mhaka mi kuma ku hi lahlekeriwa hi vutomi le rhandzu rona ra kala botpet ra kala mara a hi humeni ka ku rhandza na vanhu vo ka hi nga va tivi ku hi ta hlayiseka inkomu ahe enhlekani botpet mina hi ku ya hi mavonelo ma mina ni voni nga ku problem ya va ka mhani i ku tshemba ngopfu like swi tikomba ingaku hambi munhu va ha ku sungula ku hlangana namuntlha munhu wa n'wi tshemba for an example mi kuma ku munhu u tshama u tshama Giyani ivi a ya vitaniwa hi munhu wo tshama eka Matiyani timhondweni a kutani ta hungasa munhu walowo wa ku sungula ku hlangana na yena a wu se va na vhiki i makuma kwini matimba mo themba munhu walowo waye munhu waloye a nga vhakila ntombi yi tshama kona va kota ku tivana swi helela kwalaho hayi ku ri ntombi yi fane yi khandziya yale va ha ku sungula ku tivana ni voni nga ku swi va swi hoxeki ngopfu se va sesi a hi ringeteni ku hi wisa ku themba ngopfu vanhu va xinuna because a hi swi tivi loko vanhu va ta ka n'wina va kha va ta hi xikongomelo xa yini inkomu ya enhlekani botpet mina Eric la Dzanini a ni lava ku nghena ka leyi ya vasesi wa hina mani a hi ali mani ku ri loko munhu i faneke i huma na yehe mi ya titsakisa hamba loko u dyuhelaka njhani a swi n'wi dlaya mara na vo a va twi hambi swi ta yi vukata va hlahluveli botpet mara u veti ku fika munhu o fika mi hlangana ka ti-Facebook mi hlangana kwala mapatwini namuntlha mi zile ku teka hi movha mi famba a wu n'wi tivi munhu yaloye a ku heteleleni i nyamalala
lexi nga ko vana lava va tsakisa hi munhu a baku thayere loko va ri munhu njhe ti fambela hi milenge haxi hambi ku avuxeni ka vo a hi wa swo mhaka yin'wana ya ku tika ngopfu ka vo kambe loko fela va n'wi tivekiwa movha galakatla hi lava va famili ku ya kwini vuya n'wana wa swi tivi i tsakisiwa ku xaveriwa hi vanhu va astropes na va brutal aid inkomu Bothphethe. Inhlekani Bothphethe na muhumelerisi na khumba leya vusesi leyi nchumu nkulukumba i ku valela va tlhela va lela hi ntiyiso why ni vula leswi i timhaka ta ku leswi humelelaku swi tele ngopfu hi tlhelo ra ku na vona vavanuna va lava va ya ka vona van'wani va vona hi ku a ni nge angarheli va landza mali yaliya va yi landzaku ka lava ya ku hi xikongomelo xo va va vone mali timali leti va nga na tona vanhu van'wani va tikuma hi ku sacrifice hi xilungu a ni na rito kahle ra kumbe ku humesa magandlelo ma ngati va ku byi ku laveka ngati ya munhu wa xisati va ku byi ku laveka ngati ya munhu wa xisati nkarhi wun'wani ku laveka loyi a nga se tivaku n'wanuna sweswo mara munhu loko a hamba ku ni ya kuwa munghana hi ku chava ku vula ntiyiso ku ya humelela swo fana na sweswi luya mission wa yena wu humelelini mali u yi kuma ku ya mahlweni inkomu Bothphethe a va leli va vulavula ntiyiso. Inhlekani Bothphethe na vayingiseri ku swona swi vona ku kayakaya hinkwenu hina va xinuna na va xisati so mara xin'wanyana lexi hi endlaka hina va xisati i peer pressure ku maybe munghana wa mehe vanghani va mehe va tekiwile va lovoriwile me a ni se lovoriwa so swin'wanyana hi ngo tikuma u nga va u rhandza mara u tikuma u rhandzana na munhu wa wrong a ni vuli swa ku sesi luya a nga tikuma humelele hi swilo leswiya u va wrong kumbe a ri bad u rhandzana na vanhu va ku tala mistake ya endleka munhu un'wana a twisiwe ku vava se u hetelela u ya endlela munhu un'wanyana swilo swa ku biha a wu nge swi twisaka ku va relationship ya khale kumbe na yi twisisa hi yo date mara swilo swa humelela a hi nge n'wi blame sesi luya hinkwenu hi endla ti-mistake so mara swihoxo hi swi endla hinkwerhu va xinuna na va xisati a ku na ku hala wa xisati rhandzana na vanhu va ku tala wa xinuna a nga rhandzani na vanhu va ku tala swa fana nkarhi wun'wani buti u lo twisiwa ku vava na sesi a nga twisiwa ku vava a za a tikuma ku a kume a ya lava rirhandzu kun'wanyana so swilo leswi swa fana hi matlhelo mambirhi hi nge blame va xisati ha fana hinkwenu ti-mistake hinkwenu ha endla inkomu funeral plan hi sweswo mi yingisela munghana lona FM 13 minutes ntsena yi vile awara ya 13 nongana ku Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ra vumbirhi siku ra 27 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra 2025 ku na n'wana wo wisa riqingho ra mina la vona ku na van'wana u hetelela mbilu ya ho yi vava a wu va nikela hi nomboro ya wena loko ndzi ni fonela ni ri ku thewukeleni sweswi ni kha ni lava ku vulavula na vanhu vakulu ni kavanyeta a ni tivi ivi minicha ivi ki la ku fikelela yini kambe ke va Statistics South Africa va humese tinhlayo namuntlha leti ti vulavulaka hi timhaka ta vukorhokeri eka swiyenge swo hambanahambana kuxana vaaki vukorhokeri lebyi va byi languteleke byi hetelele byi fika eka vona kumbe a byi fikangi ke na koho vangwa loko ku ve ri koho ri nga va ri koho kwihi ri karhi susumeta hi yini hi ndlela yaleyo va swi vitana General Households Survey GHS lava nga ta hlamusela leswi kantswa i vakon'wana i statistician general Risenga Maluleke mun'wanati inhlekani losila vukon'wanini hi losa ka munghana lonene hi losa vayingiseri ni mi vonini ka xixexa xa mavonakule mi lunghisile mi bombile ni ku bomba mugaza wa ka hina a ni swi tiva ku mi le ku ni voneni vakon'wani se ni nga u nga bombi loko ya vukon'wanini mpela a swi koteki mun'wanati mi humese tinhlayo namuntlha tanihi Statistics South Africa leti ti vulavulaka hi timhaka ta ku fikeleleka ka vukorhokeri kumbe na vangwa loko ri ku ri koho xifaniso lexi mi nga xi kuma xi ri yini xo sungula muhaxi laha ka mbalango lowu wa General Household Survey wu languta swilo swo tala wu languta timhaka ta vurimi ni timhaka ta vuhlayiseki bya swakudya
wu languta timhaka ta vukorhokeri emakaya ku nga ha va timhaka ta mati ta gezi kumbe nkululo ni timhaka ta rihanyo leri swi yelanaka na timhaka ta laha vanhu va yaka kona loko va nga pfukanga. Hi tlhela hi languta timhaka ta dyondzo kusuka eka dyondzo ya tindzumulo ku ya kona kwale ka dyondzo ya valava va phasaka na le tiyunivhesiti na le swikolweni swa le henhla swa ku hundza matric na timhaka ta tiyindlu. So hi ku kongomisa swi komba swo tala kambe hi sungula hi matshamelo ya vanhu lomu makaya ku vanhu va tshamise ku yini. Hi ta kuma leswaku eka swifundzankulu swa matikoxikaya vo tala vana va tshama na vamana wa vona ku nga ri hileswaku va tata wa vona a va kona kumbe a va va hlayisi ku va hi leswi tiko ra hina va tatana va tala kusuka eka swifundzankulu swa matikoxikaya swa ku fana na va Limpopo, Mpumalanga na va ya kwalomu va Gauteng na va Western Cape va ya va singilela mindyangu ya vona. So hi swo swi endlaka leswaku hi vona vana vo tala va tshama na vamana wa vona. Hala tlhelo hi tlhela hi vona vana van'wani kumbe mindyangu yin'wana yi karhi yi rhangeriwa hi vamanana laha ndzi fanele ku kombisa muhaxi ku na ku hambana ka ndyangu kumbe loko hi ku household ndyangu hi lowu hi nga van'we hi ngati hi ri vamakwerhu kumbe hi ri vatukulu na yini hi tlhela kumbe hi ku tekana na ku tekelana hi ri ndyangu. Kasi household vanhu va swi kota ku tshama hambi va nga ri na vuxaka laha mi kumaka vanhu vambirhi ngopfungopfu lomu xilungwini va tshama ka ndhawu yin'we va nga ri maxaka ya ngati kumbe hi ku tekana vo tshama swin'we hikuva va lava ku pfunana ku hakela sweswo. Se hi kuma loko hi languta leswi ya venge household leswi ku ngo va lava va nga sala va khome mindyangu hi kuma leswaku lomu ka swifundzankulu swa matikoxikaya swo fana na va Limpopo, Eastern Cape mindyangu yo tala yi rhangeriwa hi vamanana hikuva tatana va ri kule va ri xilungwini. A swi vuli ku ha vona tinhloko ta mindyangu eka minkarhi yo tala swo vula leswaku swiboho swo tala na swa ku namuntlha ku dyiwa yini nampundzu ku swekiwa yini i vamanana loko vana va pfuka va ya xikolweni va hlambisiwa va ya kwihi kumbe va vona ku mukhegulu va vabya kwalani hi vo va bohaka swiboho leswiwani. Se i household yoleyo. Kasi hala tlhelo loko hi languta timhaka ta tidyondzo ngopfungopfu ta tidyondzo ta tindzumulo hi ta kuma leswaku ku na ku antswa swinene ka vana lava va pfunekaka lava va malembe lama ya kusuka eka tandza ku ya fika ka 4 hi vona ku antswa swinene na va lava hi nge khale a hi ku hi lava ya va ku ka va nga hambi ku ri mhaka ya CCMA ni kombela n'wana tiyanani mahlweni lava hi ngo a va nghenanga kumbe a va wu vonanga nyangwa wa xikolo va le ku enhleni muhaxi. Kasi lavaya va nga na matric kumbe matriki na tidyondzo ta le henhla va le ku khandziyeni se eka swiyenge swa dyondzo sweswo. Kambe loko hi languta ka xiyenge xa mati hi vona ku antswa ka swifundza kumbe ka tiko hinkwaro hi vona ku antswa eka timhaka ta mphakelo wa mati. Kambe loko hi vone ku antswa eka timhaka ta mphakelo wa mati vanhu lava va tshikaka va lava mati and loko hi ku antswa hi vula vanhu lava va kumaka mati etindlwini kumbe ejarateni kumbe ka xiphayiphani xa kwala kusuhi hi vona ku antswa ka vanhu lava kumaka mati hi ndlela yoleyo ka tiko hinkwaro. Kambe ku na swifundzankulu leswi nga ri ku tirheni kahle. Swifundzankulu swa ku fana na xifundzankulu xa Limpopo xi le ka ntshikelelo swinene hikuva ni hambi leswi xi nga ta xi komba ku xi le ku khandziyeni ku ya henhla a xi se hundza xona na xifundzankulu xa Mpumalanga na xa Northwest na KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal hi kona xi fikelela laha hi ngo i national average ka mpimanyeto wa tiko hinkwaro. Kasi hala tlhelo xifundzankulu xo fana na Eastern Cape
xi sungule xi ri hansi swinene xona na Limpopo hi swona swi nga sungula ni vulavula hi malembe endzhaku ya lawa ya va 2002 xifundzankulu lexi sungule swi ri hansi swinene kambe xa Eastern Cape se xi hundile ka mpimanyeto wa tiko kasi xa Gauteng na Western Cape swona swi sungule swi ri henhla swi tshama swi ri na mphakelo wa kahle wa mati kambe loko hi ya lahaya ka ku kavanyeteka ka mati hi kuma leswaku ku ve na ku andza ka vanhu lava kumbe mindyangu leyi nga kombisa kusuka hi lembe ra 2012 2012 ku fika eka lembe ra n'wexemo ra 2024 hi kuma leswaku ku ve na ku andza ka nhlayo ya vanhu lava va nga va na ku kavanyeteka ka mati lava a va wa languterile eka tipompi toleto kusuka eka 24.3 wa tiphesente ku ya fika eka 34.7 wa tiphesente se ha swi vona leswaku vanhu va pfumala mati kasi ha ri na 4.8 wa tiphesente ta vanhu lava va ha yaka emilambyeni na le madan'wini na kwalomu ku nga na maqhivi va ya kuma kona mati hi ku pfumaleka ka mati van'wani va pfuniwa hi leswi va nge swifunda tigolonyi tin'olo leti ya ti fambaka ti rhwele mati va kha va phakeriwa hi timasipala vunyingi bya swifundzankulu muhaxi va ha ri na mpfhukanyana lowu va fanelaka ku famba ngopfungopfu a KwaZulu-Natal hi vona va famba ku tlula 30 wa timinete ku fika kwala ka awara ku ya kuma mati kasi a Limpopo hi vona lava fambaka mpfhuka nkarhi wo leha swa fika ku tlula awara na hafu va ha famba va ya lava mati ka swa rihanyo vukorhokeri bya swa rihanyo muhaxi hi vona timhaka ta vanhu vo tala kusuka eka tiphesente tete a ti tshame kwalomu ka 50 wa tiphesente hi malembe endzhaku ya va 2002 hi vona ku tlhandluka ku ya fika kwalomuya ka va 67% ka vanhu lava se va yaka etitliliniki loko va vabya ni lomu swibedhlele se tinhlayo leti loko ti ri ku tlakukeni muhaxi kambe lava va nga na leswi va nge ti-medical aid lava ya va ngo ya ka dokodela va hakelaka n'hweti na n'hweti va ngo ya ka dokodela loko va vabya tinhlayo ta vona a ti se tlhandluka swinene muhaxi to va henhlanyana a Gauteng na le a Western Cape kasi ku na swin'wana futhi hi tlhelaka hi swi vona tindlu letiya hi ngo tindlu leti nge ti-formal housing letiya ta ku ka ti nga ri ku ta mabyasi ti ngo va tindlu ta ku va ti akiwe hi switina ti nga ha katsa tindlu leti ti nga ta ti-RDP kumbe teti vanhu va ngo ti akela hi voxe hi vona eLimpopo ku ri kona ku nga rhanga ngopfu hi tindlu ta leti hi ngo ti-formal housing loko mo famba mi teka gondzo ra kusuka a Polokwane mi ya Giyani kumbe mi suka a Xitandani a Makhado mi famba mi ya ka Mhinga tindlu leti mi ti vonaka la tlhelo ka patu la tindlu ta mangava swinene se Limpopo hi yo yi rhangaka ku tlula ti-province hinkwato kasi leti ta ha saleleke ndzhaku ngopfu eka timhaka ngopfungopfu tindlu ta mabyasi kumbe letiya ta hi ngo ti-traditional ta xikhale letiya ti tele ngopfu a Eastern Cape ku nga 7.7 wa tiphesente na le KwaZulu-Natal ku nga 10.7 wa tiphesente a Eastern Cape na 10.3 wa tiphesente ni nga se rivala tindlu letiya hi ti vulaka hi ngo i-formal housing leta manyunyu letiya a Limpopo ti fike ka 95.3% leswaku i xiyimo lexi nga henhla ngopfu ku tlula swifundzankulu hinkwaswo a hi vuyeni ka miholo laha vanhu va kumaka miholo ya vona mun'wana tina swi tiva ku hi ya nkarhi wo tala ni kombela ni hundzisa leswi ya swi kha swi mi kavanyeta ivi hi ta hetisela hi languta yale ya muholo mi taka na yona hi ku muholo hi swo swi hluphaka mani kambe ni khomile ntano inkomo
ti-copper queens na ti-zebra va la ku ringeta na ntamu lowu a ko va ntlangu wa xinghana nje va ti lulamisela mphikizano wa Africa Cup of Nations ya vaxisati eMorocco hlalela nyanyulo wa ku tshwimbirisana ka swipano Zambia na Botswana hi mugqivela wa ti-31 ta Mudyaxihi hi awara ya 3 na ndzhenga u ta wu kuma twi eka SABC Plus na le ka SABC 1 wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi client legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku SMS munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo emakume mbirhi ntsevu timinete ku bela awara ya 13 n'wanati a yeni mahlweni timhaka ta muholo hi kwihi ku nga holiwiko swifundankulu muhaxi swa Limpopo na Eastern Cape hi swona swi nga salela ndzhaku eka timhaka ta miholo liya ya ku va ni loko vanhu va tirha va holeriwa i swifundankulu leswi swa Limpopo na Eastern Cape na Northern Cape swi talaka ku pfuniwa hi leswi ya va nge ti-grants swidendadendani sweswiya vanhu va swi kumaka na ti-pension letiya ta vakhegulu na vakhalabya letiya kasi swifundankulu swa Gauteng na Western Cape hi swona swi nga rhanga emahlweni muhaxi hikuva swi kuma swa le mandleni kusuka eka muholo ku nga ri eka timhaka ta ti-grants leswi endliwa hi leswi swifundankulu leswi swi rhangisa ngopfu timhaka ta vanhu lava va nga emintirhweni se va holeriwa kasi lomu ya makaya ku tirha sweswiya swa swidendadendani na timali tetiya va ti rhumela swidendadendani sweswiya swa swihlangi na ti-pension ta vakhalabya na vakhegula na timali leti vanhu lava va nga ku singileni ka kwalomu madorobeni va rhumela ka mindyangu ya vona lexi ni tsakisaka hi xexa ku lava va singilaka hala madorobeni va tikomba va tshembeke ngopfu ku swi nga antswa va ti tshamela mikhukhwini ya Joni ivi va aka ximbindzimbindzi aka mtititi hi swi vonisa sweswo muhaxi loko hi languta ngopfu eka timhaka ta tindlu leswi hi leswi hina ntsena hi swi vonaka lomu ka State Sale na vaakatiko na ku tshemba ku va ta yima na mina kambe xin'wana hala tlhelo hi ta kuma leswaku swifundankulu swo fana na Mpumalanga na Limpopo na Northwest na va KwaZulu Natal na va Eastern Cape tindlu ta vona a va tikoloti leswaku leswi humelelaka tindlu leti mi ti vonaka lomu ya makaya letiya hiku a ni tibangi a ti swi koti ku nyika leswi ya venge ti-bond lomu ya aswitandini vo tala vo lo ti akela swimbindzimbindzi leswiya kasi lava va hakelaka kumbe va ha kolotaka tihakelo ta tibangi hi va vona ngopfu eka swifundankulu swo fana na Gauteng na Western Cape swifundankulu xa Gauteng hi xona xi nga na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava va ha fanelaka ku hakela tindlu ta vona kumbe na loko va nga ri ku hakeleni va nga leswi va nge ku renta hileswaku a hi yindlu ya vona vo tshama va kha va hakela ka n'winyi wa yona n'hweti na n'hweti xifundankulu xa Gauteng xo xi rhangaka ngopfu eka ti-percent leti fikaka 39.1 ti fikelela ti la ku tshinela kwala ka 40% ka vanhu lava rentaka xiviko lexi tikomba xinonini lexi mun'wana kambe hayi ha khensa tlhelo rero mi nga ta na rona ri hi pfula miehleketo na loko hi kha hi vutisa lava va fanele ku va byala vutihlamuleri bya ku tisa vukorhokeri loko ku ri bya tiseka hi ta va vutisa ku xiphiqo xi va xi ri kwihi hi ndlela yeleyo kambe hi khensile nkarhi wa n'wina mun'wana inkomu muhaxi ni ku khensa vayingiseri nandzu nkumba lowu wa sweswi wa mina vakon'wana a hi wa n'wina hayi ni mi twile
inkomo kokona ketsa swinene sweswo mintsero mugala lona FM makumenharhu timinete ntsena ku bila awara ya khumenharhu statistician general Senga Maluleke swa tele leswi a hi ta vulavula hi swona ka mina a ni ri vana va munhu va tsemelana nhloko ya njiya se va le ka xin'wana xa xitichi xa television va yisa hungu leri mahlweni kambe i xiyimo xo tika swinene lexaku vukorhokeri onge byi le ku tikeni loko byi fanele byi ta va akini ngopfungopfu ka swifundza swo fana na Mpumalanga na Limpopo hi tlhelo ra timhaka ta mati hi ndlela leyo ve ri ka ha fambiwa mimpfhuka loko van'wana va famba 30 wa timinete ku ya kuma mati a Limpopo ma famba ku tlula awara na 30 wa timinete swivangelo ku nga va ku ri yini ta va lava va khumbeka ka timhaka to toleto va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa kambe ke hi la ku bula na MEC Ernest Rachweni hi bula na vona andakala ku hi twa ku mahungu ya misava a ri hambirhi ya ta emisekweni hi ndlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga botpet vete mi nga limi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku botpet leswi humelela ku laha ka MK botpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahlekahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisera nghena lona FM siku ra 27 na ra 27 a ku ri masiku lawa a ku rhurheriwe nhlengeletano ya vativi timhaka ta switirhisiwa na miako laha nhlengeletano yaleyo yi nga ngheneriwa hi xiyenge swo hambanahambana leswi a swi va koka nhlengeletano yaleyo a Limpopo van'wana va vurhumiwa lebyi a va ri ka nhlengeletano leyiwani i MEC wa mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa MEC Ernest Rachweni hi vo va nga kwele va ta hi byela ku kahle timhaka leta symposium leyiwani sustainable infrastructure in symposium yi va yi kha yi lava ku fikelela yini va vone yini eka nhlengeletano ya muxaka wolwa na ku swi ta pfuna njhani eka ku tiyisisa na ku vona leswaku switirhisiwa magondo miako swi hetelela ku va leswi swi nga tiya a Limpopo yimani hi teka tintambo hinkwato hi ti rhumela le a Western Cape amukela MEC Ernest Rachweni. MEC Nhlekani, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Afternoon, my brother, and good afternoon to your listeners. Since yesterday, you've been amalgamating at Western Cape, talking about the symposium, mainly about the sustainable development infrastructure. Maybe let's start from there. What are the takeouts from that gathering which took place for these 2 days? No, thanks very much. Let me start by appreciating this opportunity. Yes, it's true. We are here in Cape Town attending one of the important programs to change the lives of all South Africans and the people of Africa in particular. We are here as part of delegates in the program called Sustainable Infrastructure Development Symposium, where we are together with our counterparts from other African countries. We have ministers from Lesotho, Botswana, Angola, Uganda, all the countries in Africa, whereby the main issue on the table is how to improve infrastructure in our countries. As we know that in the region, we need each other. But today we were very pleased to have the President who spoke about some of the important issues that need to be taken care of, like our policy alignment in the region as Africa, and also the political will from all leaders in Africa to make sure that we deal with this issue of infrastructure. When I was listening to the President today, of course, he also spoke to issues wherein
some political personnel or political figures will make commitments which are not backed by financial muscle to see to it that an infrastructure is implemented. How are you going to navigate situations like those? I'm sure you know what happened with you, some of the issues in Limpopo regarding that. No, it's true. He was very firm about that, and I think that we just need to plan on what we have. That is why in the province, right now we have already started the program we are Stakeholder Tuesday, where we meet with communities, share our plans with them, but also in that Stakeholder Tuesday, we are able to then see where there's urgent need, and then that help us when we plan. So the issue of just going to do soft turning and then we no longer come back for to cut the report was also emphasized by the president, and then it's up to all of us to make sure that that becomes history as and when we go forward. The other thing which is also an issue, MEC, the issue of sustainability of infrastructure. From time to time, infrastructure is rolled out, but then it's not well maintained, or it's not sustainable by virtue of it not meeting the standards. That situation from this very symposium, did you get something that can help you navigate it? Yes, because as I said earlier on, we have our counterparts from all the countries in the region in Africa. So what the issues that we have deliberated on yesterday at our leaders forum is that we need to work together. We need to share skills. That is why in yesterday's meeting we're also sharing the best practices from our country, in particular from our provinces. So we are just going to share skills so that we then stop this thing of compromising the quality of our project. And also, the one thing that we have agreed upon yesterday is that we still have contractors who are not ready to finish their projects. Those contractors need to be blacklisted, but we need to also not compromise on the quality. But as and when we do planning, we must also have a budget for maintenance, because if we don't have budget for maintenance, it becomes a problem. But one other issue that I think we are going to take it back home as a victory is that at least for now this year we are part of the 7 priority projects, big projects that will be rolled out by the Infrastructure South Africa. They are going to build a very big energy or solar plant in our province to then accelerate our green economy. Lastly, MEC, the issue of you have just raised it now, and I also had Honorable Premier raising it before you even left for Cape Town. The issue of abandoned project, and of course it's happening. Projects start and they get abandoned. Apart from blacklisting them, have you tried to zoom in to what could be the cause? Part of the problem, my brother, is undercoding, and also vis-a-vis our policies, in particular SPM policies, where they have to take the lowest one. But in the main, you find that that lowest one is undercoded, and then it becomes a problem. So undercoding is one of the issues that we just need to look at. So the fact of the matter is, if someone has undercoded, one is that is going to do a check. 2 is that there's a possibility that he can abandon that project. So that's the instruction that the Premier said we must then try to find out how many projects in the main in Limpopo which are abandoned, so that we can then sit down and see how can we unlock and finish those projects. Because our people need those projects to be finalized. Because the more they are not finalized, then the issue of growing economy becomes a problem. Motlhompe, thank you very much for your time. We really appreciate it. I sure hope you'll bring water from Cape Town. No,
no, I'll get that fisherman. Hello, I'm a Thanks MEC sweswo mi yingisela mukala lona FM lava hi bula na vona ni khomele riqingho leri a ri pfa ri tshika lana laya kambe enhlangalatano leyi a yi ri koho a Western Cape laha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku akiwa miako ku endliwa magondzo switirhisiwa ku nga va madamu tiphayiphi hinkwaswo leswi ku va swilo leswi swi kota ku khomelela nkarhi wo leha hi swivangelo swo hambanahambana ma va maka ko kambe ke swin'wana swa mintlhontlho leyi nga hetelela yi va koho i timhaka ta ku va ku akiwa miako yo ka yi nga tiyi leyi va ngeri na ku va van'watipolitiki va ya fika ku ma swi vona laha ku fana na leswi nga tshama swi endliwa laya a gandlanani ka khani laya tlhelo ka vahlavi laya ku nga endliwa hi nga tshama hi ya aka stadium xin'wana veri yini John Khani Sports Center ambari Sports Center mara le buduleni a ku na nchumu xo komba ku Sports Center kambe hi ri kwalaya premier nkarhi wa koho a ku ri Premier Stanley Mathabatha mina ni khani haxa Afrika wa vulavula hi ri kwalaya va fika va ku patu leriwani ri ta va ra xikontiri va vula kusuka laya ka N'wamankene ri ya humelela leyi a ka Hlaniki a chela mafurha vo ze va heta theme ya vona dyambu swi va kona swesweswo se hi sweswo swo vanhu va fika va vulavula ivi loko se swi fanele swi ya endliwa swi nga endliwi se vengere i swin'wana swa leswi nga ta ka swi nga ha endliwi sweswiwani ku ya mahlweni ku langutiwa timhaka ta ku loko ku ve ku hetelela ku endliwa ku twananiwa ku ta endliwa patu ro suka ka Thomo ri ya ka Hlomela ri ndliwa hi swa mampela ri ta ndliwa ntsene hikuva ku va ku ri na mpimanyeto wa koho hi ndlela yaleyo leswiya swa ku ta va fika va ku hayi no laha i ku simekiwa ximfumo xa ku kula ku akiwa ivi muako lowu nga ha vi kona veri sweswo swi nge hi endleki hi ku ya hi MEC Ernest Rachweni hi ndlela yaleyo loko ni va vutisa hi timhaka ta ku landzelela ka sweswo ku va miako yi sunguriwa yi tlhe yi helela ampfhukeni va yi tsutsuma vanhu va nge ri hayi swoleswo hi ta hetelela hi swi languta ni ku kambe mi langutile ku xivangelo ku nga ku ri yini ke va ku swin'wana swa swona i ku va vanhu va ku lofolo leri ta mi xavela rona hi 10 rand ku ve na le va ri xavaka kona vona i 12 rand se va nge ri premier va ri mi swi languta na sweswo hi ku mi nga endli timhaka ta ku mi pfumelela ku vanhu va ta va ku hayi na hi chipile ku ve va swi tiva ku a swi nge koteki ku va swi helela hi vona ku hi swona ntsena njhe hi khalanga se mina ni ku a ni tivi kumbe ku na swin'wana na na sola ku nga va ku ri ra swin'wana a hi hetseleni mi khomete timhaka 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomadla na ri teka riqingho ra na Tshembisi andaka leswi xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Pet Matebula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka mali leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisiwa yini aka swona discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi tibanga ti treatisaka swona vanhu va ntirho a ma ri na budget mapati lawaya so patleriya ra ku ya manyeleka hayi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26 vanhu van'wani va ku va fike a health center le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherile i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela eka ku haxela thu hi xitsonga xa nhlaluko swo sungula mingisero man a hi koti ku khometa timhaka kwalonga koho 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula un'wana mingiseri hi loyi nhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni swi twile ku va va ku weni lava loko ni ku ni mi amukerile ka Munghana Lonene ni twa khotlokhotlho li fona leliya la lipolipoli
kama msirtani mingisero mina ntere tindlela hinkwato kongoma a boss book runs ya ila nga ta va ri kona ku hela loko ka vhiki ntshemba ku mi ta mi ri ko mi ta heta tiphina swin'we n'we mi nga mi ri na swiphiqo mi nga vileli tanani mi ta kota ku va mi vutisa heta mi komba ku hi mi pfuna njhani ku hela loko ka vhiki kusuka ethula mahali exifundzankulu xa Mpumalanga hi ravutlhari ra 30 Mudyaxihi 2025 u ta vona Khonaiza DJ Bright na DJ Rasha loko va kusela nongonoko wa Phaphama kusuka ethula mahali Secret ni Nhlekani DJ Mess na Konani wale Kenu va ta vala migingiriko ya siku hi nongonoko wa Khomanela 3 #60 matimba ya xiyanimoya munghana na FM makombandlela ti-copper queens na ti-zebra va la ku ringeta na ntamu lowu a ko va ntlangu wa xinghana njhe va ti lulamisela mphikizano wa Africa Cup of Nations ya vaxisati eMorocco hlalela nyanyulo wa ku tshwimbirisana ka swipano Zambia na Botswana hi mugqivela wa ti-31 ta Mudyaxihi hi awara ya 3 na ndzhenga u ta wu kuma twi eka SABC Plus na le ka SABC 1 wu tisiwa eka n'wina hi ku tinyungubyisa hi SABC Sport. For the love of the game. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ende iso mingisero mngana lona FM ni Khalanga Pet Matebula akhensa senle ku miningiseri Matebula vele kuna va vele ku haxini ka swin'wana switichi muku hayi na yingiseli nyakanyaka na yingisela Khalanga na khensa swinene ayi amkeleni lo mingiseri nhlekani Ngilandu tata. Buta mina ifukile kule vijana. Fukile man. Ganga thaida cha ukela kama namlele la. Ndangu tata. Nalla man ko buta. Ne mingiseri leswi ni ngo twa swona hi loko mkhamu ku ganda na yini na loko hi ri ka nongonoko loyi va hi kha hi ku xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula Ya se ni mkala ke buta. No la ngena le ka malamlele hayi man buta ma. La na ta butisa makata ko kumbe mga kumela ba Duma sona ku ashiheli lesi nga tlhelo ka stadium mambele ka ku visa masipala ambili na xiheli ka xana xiheli lembe leri nga hela xi xa Buttford. Se kokwalaho ka yini n'wina mi tshama kwihi? Kwala la malamulele kwala mugangeni ya le Natala kwala Buttford. Mi tshama kwihi? Ka Xigalo. Mi hava mukhanselara ka Xigalo? Wa vona xi nga heli wena. Mi hava mukhanselara ka Xigalo na? Yena mukhanselara. Mongo votisini? O vana vo nhlanga huma ngati la. Ni vula ku mongo votisini na? Oh man. Ni twe ku gandaganda ku ku na la ya kona. Hi ku loko mi ta vutisa ka xona moya mi ri na mukhanselara mi va mi kha mi la ku fikelela yini? Xikongomelo xa n'wina ku poyila masipala ku na muako wu nga heleki ni vula ku mi ta vula halini mi va mi kha mi la ku fikelela sweswo ni vona khala wu heli mani eyi a va ta yi khotavuxika va taya a va vula khotavuxika yihi a hi leyi nga hundza kumbe hi leyi ya ka yona mara ku na ni ta ringeta ku lava nkandziyiso wun'we hi nga tshama hi vulavula na municipal manager va ri na meyara va ku masipala loyi wa tihofisi ta pfula hi n'hweti ya khotavuxika a na ha swi tivi khotavuxika ya 25 kumbe khotavuxika ya 24 kumbe njhani kambe na swi tsundzuka ku kona ta mi lavela nkandziyiso wa kona ni ta kota ku kambe a hi swivutiso swi vutisiwa ka xiyanimoya leswi gandaganda swi vutisiwa kwele ka tinhlengeletano ta n'wina ta vaaki a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhlekani a hi mpfukile Khalanga bota mina hi pfukile ku na vijana a hi pfukile man a khensa ka mina la ku hlamula ngopfu ka le ya vaxisati leyiwani hi yihi ya vaxisati kambe ya ku tlhakisiwa ka vanhu vaxisati a ni twa nge ri mirhi ya vaxisati swa antswa loko mi swi vekisa sweswo ku yo ku tlhakisiwa ya
nakhana va twa vanhu va kha va nghena na ku va xi tsutsumisela ngopfu va xisati va sola ngopfu hi ku tsutsumisela ngopfu ka mali a hi ko va ka mali ngopfu khalanga va xisati lexi mina ni ta va lemukisa xona i ku ri a va vi na vutihlamuleri hi ku loko mo langutisa a ko tlhakisiwa va xisati lavakulukumba ngopfungopfu na vana va xikolo va tlhakisiwa hi ndlela yihi na xikolo xi kota ku ri xi huma n'wana wa xisati a nga vona kaya vatswari va nga vi na vutihlamuleri ku n'wana a nga va a ri kwihi hi nkarhi lowuwani ma swi vona na ku hayika timovha leti va nga ti tiviku vutihlamuleri lebyi ni byi hlamuselaka munhu ku wa xisati u kota ku ri a hayika movha va kha va famba jikijikisa timhaka ta kona ti jikile wa famba na munhu loyi a nga n'wi tiviku se a nga ta kombela ku ri a va vi na vutihlamuleri va ti vonela ka mhaka yo fana na yona leyo mi vula yini mi vutihlamuleri mi vula yini vutihlamuleri va tiva lexi va xi endlaka mi vula ku a va swi tivi hi mhaka yini a va xi tivi hi mhaka yini i ncini lexi xi endlaku ku n'wina mi ku va fanele va va na vutihlamuleri hi mhaka ku a va tivi yini sweswi hi ku rhandza ngopfu swilo khalanga and then loko mo tlhe mi langutisana ka ti-social media na sweswi loko mo nghena ka Facebook va kona vanhu va xisati lava nge ve le ku laveni ka ti-serious relationship munhu a nga lolo hi kusuka ka njhakanjhaka a ya hlangana na munhu a KZN va kha va nga tivani no tivana se a va vi na vutihlamuleri swi onha hi yini ku loko a hlangana na yena Cape Town van'wana va kume vukati hi sweswo se ku na vanhu va straight a ku na vanhu va straight ku na tisilavoho leti ti nge le ku laviweni na sweswi na vulavulaka ku na tisilavoho hi to ti famba kha ti famba ti onha laha ti famba ti tlhakisa vanhu ti va dlaya ti va lahla na hina vanhu va xinuna nkarhi wun'wanyana loko va za va tlhakisa munhu va n'wi dlaya ku va kha chava ku ri vumbhoni byi ta humelela rivaleni maybe wa n'wi tiva so lava kha lata lasila vuthala hi ndlela yeleyo a hi nge blame ngopfu vanhu va xisati na hina va xinuna hi ve na control ni helela kwalani khalanga ni mi tweli bota mina ni mi tweli ve rito leri ra mukama ri tirhisa ra nsulavoya a ri kona hi Xitsonga i nsulavoya insulavoya hayi mahangeta futhi nsulavoya nsulavoya i dyondza masiku hinkwawo khalanga khenseni 0860 002 na vona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela mhaka leya ya ku hi ta tshwa hi hela la misaveni ma swi vona ku nga ti swi ta endleka phela vuxika mara mpimo wa mahiselo a wu le ku yeni hansi ni vula ku okay loko yi ri giyani a wu le ku yeni hansi mpimo wa mahiselo vanhu va ambala tivhese leswo ta yingwe leti ku nga ti jikajikela vhese hlekani nhlekani maxi mingiseri mpfukeni mowa ka South Africa yi hina laha hi nga koho ku boho ku mnandi maxele manene hayi hala hi ka kona mpimo hayi mi nga vuli sweswo mpimo wa mahiselo wo ka wu nga cinca a wu endli hi le ka sathana khalanga wihi ni langutile mpimo wa tiko ne swo tala va hlayerile na va makwerhu va vona mavonele ne ivi ni ta languta tlhelo rin'we ra koho ra ku loko hi languta timali leti hi hakelaka swikweleti ivi hi teka na timali leti tirhisiwaka ku hakela vatirhela mfumo hala tlhelo mara hi khirila hi vukorhokeri ku hambi ni ta ku vo chefula na mi ni tirha koho phela se no ti tseketsela na mina mara a hi nandzu wa mina ku va ni hakeriwa leswi ni hakerisiwaka swona kambe loko hi languta timhaka teto ivi hi katsa tiphesente ta kona loko hi siya mali leyi fanele yi endla vukorhokeri na swichakana leswin'wana leswi mali ya tiko yi fanele yi tirhela swona tintsongo ingaku a ti fiki 20% hi ku letiya timbirhi loko ni ti katsa ingaku ti ya kolomu ya ka va 84-86 ma swi vona kambe loko ku hi swona leswi ni vulaka swona ivi hi languta ku sweswiya a hi fanele hi endla swona kumbe leswi mfumo a wu fanele wu endla swona songe khalanga ingaku loko ku endliwa budget ku na tiphesente to karhi ti fanele ti vekeriwa a tlhelo ta ku lulamela vukungundwani na ku tirhisa timali hi vusopfa ene mhaka yaleyo yi hlomula mbilu mativa la eku rhuleni ne khalanga ni vulavula hi tiroboto tinene ala swart copies la loko n'wina mi ta va mapatu loko mi suka Alberton City mi ndlinga ku mi hala Mall of the South before mi fika ka freeway ku na tiroboto tin'wana kusuhani na BP kwalaha swart copies mi tshika patu ro jikela Thokoza ti hlangana kwalaha mata ndi ku tin'hweti tingani tiroboto leti ti nga ri ku teni mata ndzani tiwutso kasi roboto ko mali muniki se ni la ta ringeta ku nyika swikombiso ti-pothole ha vulavuli i risimu ra chela ku ri i mhaka ya ku se hi le ka budget leyi hi nga boha nkhamu
kumbe na ko khale a swi ri tanyani tsundzuka marito man'wana loko mi ku no loko a ri na Trevor Manuel a swi fika la ku declare-iwa ku no hi na mali yo ringanela ku endla swin'wana na swin'wana leswi mfumo wu nga fanela swona hi na vahakeri va xibalo hambi hi hakela hi mali yo huma muholweni kumbe i ya vhengeleni mara xibalo i xibalo na mfumo wa swi hleketa ku xibalo lexi kumbe mali leyi kumbe nkwama lowu wu fane wu vuya koka hina wu ta hi endlela vukorhokeri mara loko ni languta ka masipala kumbexana na yo province kumbe mfumo hi ku ringanela mati va khalanga mbili ya mina ya vava mati va loko mi ri na n'wana a mutini ne loko a ku lava tintangu mi tsokombo hileswaku xin'wana na xin'wana wo tsatsanyula hileswaku ku hale xitaku loko i ku papa ni lava tintangu va ku ha nga miyeli a hi fambi kumbexana tintangu vuyeni na tona mbala size mani hileswaku mata ku fana munhu a ri na dindlu dikulu mara leswi na swi tisa i xivulavulelo a ri na dindlu dikulu mata ri yindlu a ra mina kumbexana xikombiso xexo a xi fanelangi mara la loko ku laveka budget ya yini so ntlinge wo koka ngati ndzeni ka ribyi why hi mhaka ku no yi le ku lahlekeni hileswaku i bicycle ntsena ku ya hi mina matatirha to tala ngopfu phele munhu vito rero okay n'we ya mi nga voni munhu ne hayi xi munhu hatwa se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni nga ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona that's ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri mata loko ku za ku sukiwa ku yiwa America vanhu hileswaku ka timhaka ta America ni langutile leswi khalanga ne ku ri okay hi lava vudyelwani na America laha va se fane va hi byela ingaku hova swi vanhwana swi tsanana to an extent se swi vuya lahaya ka ku mina ni believe ka leswi khalanga a ku heteleleni ni nge America ni ya vulavula xitori xa mata xitori xa n'wina khalanga loko mo ka mi nga xi byeli mi nga xi vuli hi n'wexe un'wana i ta xi vula ni nge xi hlayi kahle swi le ku hi karhateni ngopfu ku hlamusela ku a South Africa a hi le ku dlayanini swi za swi ya voniwa hi munhu wa nhloko leyikulu a America ku ri no a South Africa ku na xenophobia kumbe ku na genocide yini wena la kaya hi ke hi vula ku na vugevenga xivutiso u endla yini hi byona ke byi za byi ya fika ka wa makhelwani ku nga America hambi loko ri ri kule swi karhata ngopfu swilo leswi khalanga swi titele hi ta bula siku rin'wana loko hi kuma nkarhi no na khetsa swinene ve ri tiko leri ri chayile ri chaye ku fana na vaaki va rona nako lowa humeleriso ecitani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mbana siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni nako dzuma na mina hi rito ra ai ngoveni wa landela kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na jawo ke nhlekani wa n'wina vulewunene tata Johannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela